Ake nibingelele babukeli lapha emakhaya kuphi nakuphi apha nikhona. Lo nibingelelayo uMinenhle umfoko kaMajola ngidabukalena ke mfowethu mina le empangeni. Obuka lapha na kuinkosi ubiyela mfowethu. Kwesikabiyela. Kwesikabiyela. Mfowethu cawashe mfowethu ngisuka le empangeni. Yebo mfowethu. Ngizelana mfowethu ngizokhuluma nawe nqamla amazwe. Ngizokhuluma nawe mfowethu kunento eyilokungiyibona lapha na einkundleni zokuxhumana. Yebo mfowethu. Futhi ke ngiyayibona lento mfowethu ukuthi isiqaqo kuba serious uma kuuthi mfowethu ayikhuzwa noma mfowethu akubekho abantu abangenelelayo kuyona. Ngiyayibona mfowethu ukuthi njengamanje isiya endaweni manje ukuthi ke sizogcina kubanjwana ngezandla nje isiphume kudala iphumile esandleni mfowethu. Cha mfowethu awuqale ngokubingelela nje ababukeli emakhaya njengamanje mfowethu mase siyaqhubeka. Mfowethu ngiyanibingelela nonke lapha emakhaya enithuke nadibana nanombukiso namhlanje obingelela isudi likazo lonke role model yangapha babananga mfowethu ngiyazi noma ngiyibeka kahle yini. Cha mfowethu ayibeka kahle I role model ayawuthi ngathi ngaphawula newethu mfowethu sekuyo le ndaba le yangapha babananga mfowethu ngiyakhala mfowethu ngento engiyibonayo enkundleni zokuxhumana ngoba nje manje sengisukule nami le empangeni ngithi ake ngizokhuluma nawe mfowethu ukuthi ngibuze mfowethu ukuthi ake ungichazele nibangani nalensizwe. Mfowethu ngathi mina ayikho nje into ebangwayo mfowethu sibanganye ukuthi umfana mhlawumbe unomona noma unokuhalela ukufana nami bese kubona kumqhelele kukude kakhulu ukufana nami bese ke mhlawumbe kuze kugcine kuvuka isilwane kuyena efisa ukuthi ngcono ke vele engehlise nje ehlalweni lapha engabeka khona abalandeli kugibele yena bese kuba into engixakayo ke nje nami ukuthi yawu yenzeka kanjani nje ukuthi ube nembangi esafunda crash uleko matric yini engathi waseyibanga naye kodwa nje mfowethu singaqhubeka sixoxe. Cha mfowethu uyazi into esengiyinotisile kakhulu enkundleni zokuxhumana lapha performa khona uperform ingoma zakho mfowethu ngabe lokho kuwe kuphatha kanjani njengamanje umsebenzi wakho lo ya aperforma ngawo njengamanje lokho ngabe kuphatha kanjani akungichazele mfowethu lapho. Mfowethu akungiphathi kahle neze nje ayikho kahle hle vele futhi nento engijabulisayo ngaye nje uyethi vele sefike engomeni nje like performing ngengoma zethu uthothi vele useqhubeka nakho nje ukunginyanyisa usiyaqhubeza ngoba vele kahle hle yena nje uzalwe nginyanyisa nje lo muntu ukuze ube kufika namanje uyanginyanyisa. Mfowethu lapha nilapha kumzukulu lapha engikhumbula khona nje kahle ngaze ngathuka impela ngathi hayibo lento lana yazi labantu bebabonana endleleni bazobambana ngezandla lapha uyashutha mfowethu uthi amathaya emoto wabhubuzile mfowethu esagibela lapha stage ngiyakhumbula nje ukuthi masifika ngithi yona mfowethu ke uyabona uma ngabe uzofica uhlanya emfuleni ligeza ke ngibe kanjalo qala kithi liyageza mhlambe wena uyageza lapha emfuleni bese likufica uhlanya ugeza bese lithatha impahla zakhe ngithi vele manje uyithatha wena luqhamuka vele lunqunu ngokujwayelekile abantu abagula abaqhamuka mhlambe benqunu ayithatha impahla zakhe enqunu bese bibaleka nazo azayofika edrobheni wena mawuzolokhu umkhuphe njalo uma niqhamuka edrobheni uyabona into abantu bazothini lapho bengasobe bese bethi nigula nonke angeke besho ukuthi khona ugulana ongagula bengavele bethi nje ke bayagula bonke so mangiphathi kwabantu ngiyaye ngimbuke nje ngathi angimboni ngenzela ukuthi ngoba mhlawumbe umuntu ongafika sengihleli ngobhongwane entanyeni omunye uzokubuka kumina ukuthi hawu le ndoda ngoba besithi ikhulile nansi isakwazi ukuthi ibambane ngamawashing nomfana ngoba sadlula kudala lapho futhi le nto sasiyenze emahlangeni so mangabe sificana lapha na kumcimbi kamzukulu ngazama nje ukuthi ngenza ngathi angimboni ngoba vele ayikho nento ayizoyenza abantu ababebiziwe yithina ababezokwenza into ekhona yena nje wayesethayisela kulabantu abazokwenza into ekhona. Ngiyakhumbula into wangena wadlala kunengoma yethu nje ke ihamba kakhulu bayithanda abantu ethi sidlule kunzima abantu besizongela ithi hamba nqola yami ikhuluma ngempilo nje ke ma ukuthi kade uvuka uyindoda mhlambe kuphinde kodwa abantu bakubona lokhu uqhubekile naleyo mpilo noma uyibamba kanzima so leyo ngoma wathi mayingena ngiyakhumbula yona ngangilele emotweni hawu ngayitshela ukuthi mina hawu abafana sebegibela mhlambe stage bengangitshelanga abangivusanga ngani hayi ngaqoka nami ngithi ngiyaphuthuma ngoba ibandla lalingasekho emotweni lalimele nje lapha enva kwe stage hawu manje iyafika hawu okusadlala opopayi hayi isikhathi sotakalana hayi nami ngijike ngeemotweni kodwa manje otalani bangena ngengoma yethu ngezwe ngicanuka nje nakho lokuthi sengizoperform ingoma esiperform umuntu kodwa ngathi nje ke hayi ngoba yithi awuthi ngiphinde ngithule ngoba nginkambi nje kithula ibuke nje ke nangu ke sehle stage usho ukuthi wabona ukuthi hayi akawugqibanga lo mgodi ngoba abantu wathi mayehle stage ngiyakhumbula abantu babethi hayi kuzocaca ukuthi ubani umnikazi wengoma uma sengena ke isude lemnandi kazo lonke nangempela kusho ukuthi ke wathi mangabe sibona siyongena stage wasilinda wabona ukuthi hayi ushobile ngoba mfowethu wakithi hey mase singenile stage hayi
Cha mase ngingena impela noma abe ngiyabona. mfowethu awusithanda impela usuke uzosithanda ngalelo langa naye nje umlandeli wethu akahambe engasibukanga Hayi. Sani madlala nje ingoma ogcina ebona umgodi ngoba yena wagubha nje umgodanyana ongabalelwa ku2 liter safika thina sihamba into engango 20 liter wabona vethi imgodi ayilingani so wasezama ukuthi I know la bantu abethi befika la phansi befike sengimoshile ngiyakhumbula ukuthi imoto ethi yayipake ngapha mhlawumbe sahlukaniswe imoto ezimbili bese kube yakhe ma ngise stage sizodlala ingoma ogcina ngabona nje imoto ezisuka lapha ngasemontweni yethu ngoba kuyabonakala mose stage emva kwethu zasuka ke imoto zahamba ngaleyo ndlela leyo lezi zakhe kayifike ngazo zuthu ngoba ifike ngale khona toys lakhe leli akaluwinayo bese kuba nenye ke elinye itoys anyana nje ethe kuba khudlwana nokuhamba ngalo so maye ngiwabona lama toys ephuma ayanganganaka lutho mase ehle stage ngifica imoto isihleli phansi amasondo amabili elangapha phambili kwa right elangemuva kwa left kwangicacela ukuthi hayi vele umuntu oyimbangi yethu nomuntu ongawuthanda umsebenzi wethu noma ongathandi nje kuthiwe senze kahle uyedwa ngavele ke mina umqondo wami ogijimela yena ngabona vele ukuthi yena mangabe ngena wayibalekelana newethu nansi ke indaba ke njengamanje lapho sengiyibona khona ukuthi hayi isikabi manje usekuyizinsizwa osebenza nazo manje usengene ngamagita ngoma akho lapho ke mfowethu ke engifuna ukuthi ke ungichazele kahle mfowethu ukuthi le nto mfowethu uyenzeka kanjani mfowethu yenzeka kanjani nje ngempela mfowethu ukushuthi yona mfowethu masigida nje ke nebandla ke mina angisumuntu ojwayele ukuxoxa khona nebandla ngoba nje ngindoda ebhizi nje empilweni ngibuye ngivukele ngiyele emsebenzini ngibuye ngibambe iginci nje ke bona futhi ke mangidlala iginci ngicompose ingoma basuke bengekho lapho bona baqhamuka nje sesiyolima siyofa phansi igeja ukuthi ngiphethe iphimbewu abafuni ukwazi ukuthi amabele noma umbila noma ispinach bona nje basuke belinda ukuthi mase ngilima bayazi ukuthi kuzoqhuma isithele esiright so kunenye isizwa ke lapha eqenjini iyangitshela ukuthi hayi webhuti khona inkulumo ekhona la ngifuna ukukuhlebela ngoba insizwa nje sencane abathi undose yangapha ke Olundi ithi lensizwa hayi awukuthatha ifoni kaDladla uyivule ngepin ipassword yakho na it ungene kuma chat wakhona ikona isithombe ozosithola nje laphana sivela khona sivela ngaye lo mfana wasebabananga shooting ngaphandle uzama ungilayela iprofile pic ukhona inkulumo ozoyifica lapha kodwa lo mbhemu ungamtshela ukuthi kusho mina hawu ayi ngifuthi ngingayikholwa lento ngoba lensizwa mfethu engikhuluma ngayo kunzima nokuthi singayikhuluma kanjani le ndaba ngoba angiziboni ngihlukana naye eqenjini ngoba insizwa esidonse naye kakhulu ayi nangempela Thebe Riyeza nje ngathatha ifoni yalo mbhemu mhlawumbe yena wayengazi ukuthi ipassword yakhe sengiyayazi ngiyithathe ke ngoba lo mbhemu lo uyena engilayela ngaye bahlala ndawonye nje ke noma beyibhemela kogwayi laba mina ngibhemi baso beyibhemela kodwa so umjwayele vele kulula ukuthi aziphethini yakhe ayangikhombisa ngingene ngempela hawu mangifika hey ayingibamba ngezantsi ukuthi umfowethu sesidonse kangaka naye uye lo wenza lento okhuluma lezi zinto lezi bese ngivele ngilokhuza ngenze ngirecord inkulumo yabo nje ngiyithephe yonke bese ngiyisenda kumina ngiyidelete ngowabuyisela amafoni abo kushuthi yena wayenganakile ayi vele singaqala ke mina vele ngisephathe kangahle ngoba lapha na kulezi inkulumo khona nezinkulumo ngakunika nobufakazi eshoyo ukuthi no umsendela u6000 lo one ukuthi nje axovele la qembu noma uza kuzogida kuye noma yena usacela ukuthi mayifike stage mhlawumbe masishaya inyawo zo5 yena ke shaya nje noma ezo6 lokho kugeja nje ukuthi ithi kwehla kancane iperformance yethu ezingeni leli lithandwa abantu ngoba uma ungabheka mfowethu ngokwe performance sikhonzwe kakhulu impela ngicabanga nomhlelo ongakasiboni usazosibona manje wayezama ukuthi ithi kuwa phansi ke gibele yena ngoba ngibonile emva kwalokho bese fake no plastic hawo ayi ngiyitholeke lezo nkulumo kube nzima ngalo ngisivika ke futhi leso simo kuzokuba ukuthi ke mhlawumbe ibonwa abantu enkundleni bayengenelela naku sengifonela uBhanyazile uBhanyazile mayengifonela nami ngimchazele ke ngendlela okwenzeke ngayo ayi abantu bakhomba ukungasithandi leso simo leso ngamnika futhi uBhanyazile ubufakazi nje bonke obugcwele ukuthi hayi futhi uma uthi khona ufuna ukunika abantu bekuzwa ngokuthi mhlawumbe ngoba lo endoda iyayikhulumela ke la mfana lo futhi mawuqhathwe naye ayingakushiya court ungabona usakuthiwa wena hayi ngena la uzankosi ayiphuma wena mfana wakambeje uwo right ngase ngithi ayino ngizovela ngidedele nje ufakazi kwayinto kanjalo ke isagcine lapho kodwa ngiyeza ukuthi
la enkundleni ufuna ukuthi le nto beyimosha ngoba ngiyakhumbula ukuthi kade kunomdlalo lapha eJozi eCalvo ukumdlalo ka quality noNjabulo la Njabulo lapho sasibachutheleke vele kodwa hayi ngokukabi ngoba asivela ngeke senze kaphela emhlanje wasisaduma ngento ezinhle sasibacuthele nje ukubona ukuthi bazoyidlala ingoma zethu nebala ngambona umfana wakhe efaka uplastic esihambisa iUSB ngathi into anake cha anibambele amfana nibuye naye uyazi ke mangabe ke mfowethu inkosi ayinabo abangani nencele bafika ngempela abafana bambamba babuya naye ngathi mfana mhlala lapha phansi ngifuna ukutesta le USB oyiphethe ukuthi ngabe naziphi ingoma iqukethe luphi ulwazi mangifaka emontweni nofana uyahonga futhi ngaleso sikhathi ngiyambona ukuthi ufuna ukukhuluma umsizo kodwa manje umsizo wabakho bawa grade R usemncane kakhulu iningi futhi akazange nje abe nalenkane enginayo yasedanyana hayi ngifake ke mangithola ukuthi le USB inengoma zethu nje zodwa ingoma ethi Mawustela ingoma ethi ime ngibonga sabhubesi kube ingoma ethi hamba ngqola bese kuba ke lo mdoko wengoma yakhe ayizama ukukhopha kule ethi ubani obhonga sabhubesi seswethi zazufoka nje bese ngimtshela hayi mfana leyo space yayithatha ke ngoba inengoma zethu ake nilandene nengoma zenu mhlawumbe nidlala ngazo hayi mfana athi ugoloza sithi umchawuchawula ke nebandla ke ngiyezwa ukuthi usezama ukuvika ngalokho ukuthi lobububa benze kangaka kuthina ingoba bezama ukupheka le yanto leyana mfowethu ususilandisile siyabona lento lena mfowethu mina njengamanje ngoba ngisho nje mfowethu ukuthi nami ngisuka lena mfowethu empangeni ngithi ake ngizokhuluma nawe mfowethu la neGoli ngisiyikhuze lento mfowethu ngoba njengamanje uyabona uma ningabambananga ngoba nizohlangana nje eKatlehonge nizohlangana ake akalibeki la eKahiso Kahiso ngoba kuthiwa nizongena silandelena nami ngizwile abahleli bathi basacela ukuthi ke sidelisane inkani akuyona ukudelisana inkani kodwa ngicabanga ukuthi bayibhedile abekumele bethi sicela umdelisa inkani ngokwami ke ngiyomdelisa yona inkani okukade futhi ngimdelisa inkani ngoba ngicabanga ukuthi sengimhlulekani ngilomfana angazi ukuthi yini lenzo ukuthi lokho ephikelele kangaka Qhawela kithi ake sibonge kakhulu singawaMchunu Media Production mfowethu ngiyacela wafowethu ikiyehle lento njengamanje ingazifike lapho ukutheni ukuthi sithole abalandeli bakhe nabakho sibebambana nezandla akanabalandeli ngicabanga ukuthi nje kwabami mayilokho iqhubeka lento lena kuyomela kuphuma yedwa nje ozovela amthuma impuphu uphuthi yolipheka phambili ngoba sengathele yena futhi uphuthi yofika lipheka phambili ngifuna umuntu ozomthuma nje iWhite Star noma engasabuyanga nayo yofika ipheke phambili ngoba ngikhathele lengane lena ngiyazama ukuyikhuza kube sengathi ngiyadlala noma bathi ke abantu icontent ngicake ukuthi ikhona ni content yokuhlala nje ubhixabhixa umuntu ngoba phela akukho awuhla ukukhuluma ngami konke nje akukhuluma ngami kusuke bheda nje ngiyinunu kuye ngikho konke ngisharpis ngisweet ngiyonke nje into ongahle icabange nje ayithandayo bese bethanda umdlalo uqhubeka ngese ngibuza hawo umdlalo onjani lokuthi ke mina mfowethu mangikhuluma into bangazi nje abantwana ngikhuluma nje kanje ingicanilila ingicana ngijabula ngihlale nje ngiyinto kanje mhlambe iyona into abantu bafuna ungibona ngikhala inyembezi noma ngimemeza hayi ngeke ngimenyeziswe ingane mina Qhawula kithi ake sibonge kakhulu bafowethu umchunu lona kwabaMchunu Media Production bafowethu ngicela ukuthi nezinto enhle bafowethu ni subscribe lapho kwabaMchunu Media Production bafowethu lo behleli naye yisithi lazo lonke insizwa ke lena ngampela esizamile esiphushile empilweni